Okay, karuba agsubsubli kami kat madimanan ti internetan may alang arutat tayo na nagpasuglod manen. And oreno kasta ay tultuloy ti programa apo kat dagi tayo nakaliway iti palabas kat digitulatan apo digitulatan apo YouTube ting kay pagtingganan dagi tayo dito abroad. No hanyo maimas tagbuyat at pugsa-pugsat nga ro diti internet ket into no rabi apoy upload ko DJ YouTube dati full episode tayo tatang aldaw ket hello karuba nakahabol na ka damat sound na napigsaag lalo dito karuba mi certified idol ti IFM ko na di karuba da kano da Bayaw Joseph iti kabatuan Isabela kat kabayatan ti panagururi ko kini John Marca kumansyon na mamuti may isang Carpenters may samot katikiti favorite ko ako dito nga kanta ti Carpenters mong amin iso na iso nga sakpay lang ti kumansyon isagot ko apo katikiti iso amin nga dumdumngeg aglalo dagiti 80s nga kunata dagiti nahilig iti 70s 80s nga sonata para kanyayo apo dito We've only just begun to live white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We started walking and learned to run, and yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us, walking together day to day, together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find the place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us, watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us, working together day to day, together, together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find the place where there's room to grow. And yes, we've just become. And ako na ni kabsat nga Freddy Asuncion naimba DJ Baguio nga minti gayam dito may samet lang arranger apo naimba ka Domingo Canyayo kakabsat greetings from the summer capital of the Philippines Baguio City. God bless ko na ay good afternoon makika ket ko na ni Rhea Colasa da barbarungan agan Kuya Jun ang ating JM gandang hapon po pabati man kini father ko Kuya ni Loreto Ancheta kasangay na di kalman happy birthday daddy sabi ko mata madika
unay agin inuman. I love you, Daddy, and I miss you a lot. Ana, Seymour ko na God bless you. I like that song ko na ni Manang Aida. Okay, of course, datang ngamin ket kapanawonam. Okay, anak ko na dita. Awanon. Ana imbag nga daw kablao man tayo anak ko nga nakapasa iti board exam. Iso ni Rosel, ana first season. Anak ko naglaing ka kung na naimala ka kanya. Ana nga board exam. Iti nurse with no teacher. Di na maimbag. Anyway, natindag man apo tagbibuya ka dati karatindag mo ti internet ngamin nagatutot tayong kat. Met man 29. Buwan tatay 50 plus nga mabigla malat nga bumagsa mo nga tas mo tiding ganda. Siguro copyright. Madiha nga copyright. Idol bahikan tayo man basit it attract. Thanks a lot. It's me Maribel Labinab of Labinab ko na siguro dito eh. Siguro. And ni pare Engineer Ramil Padua sa Taba is also watching. Ayan, once again, nagpaspasin siya tayo bubuya ti Facebook, takaratin nag-apo iti internet tayo. Tatay ka na surungas na kasot, nagbubuya, tatatrain tatangan na batin. Gandang hapon, sir. Kanta nyo man dyan. Kami dito pusom. Isagot ko family Joke Harris. Kaya na abon, dita na Kalma Benito Sullivan. Isabella nag-text, Marit Joke Harris. Ti pamitan Cauayan City, Agiyaman ak. Umutan ti text dito yan. Naibos ko na. Naibos. Uray ito inayawan niyo. Mas nakit ko, kantaan dito yun. Kantaan ito mo dito ito. Ayan. Pag-ayaman lang nga po. Just for fun and haming a piyesa dito yun. Nakurso na dagla. Shout out Mamat dito Camela Montego, Antipolo City, Sir Jun and Jem. God bless mga sir. From Alberto Cayabo Jr. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Ulit sa. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa, katulad mo malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Sayang, huling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, Pagsuyo ngayon lang dumating, hindi na maaaring angkinin
sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Oh, sayang. Oh, sayang. Oh, sayang. Time check. Iti oras napatayag nga kaaro bakit ampay lang na dumapala. Okay, manulang ganito apo kat mangrugi tayo iti search for Ilocano Idol 2019. Dito lang nga po Adda kami Manen over 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. Monthly finals itataapo so nalalaing dagiti contestants tayo. Ako sa man ni Madam Rowena nga ako. Rowena naman siya. Agi surat no sino ti first, second, third nga perform. Whatever damdamas, sikan to ti mapang mga race kanya dan. Anyway, kung nananini ng Lani Walyares, Bartolome, Oscaris, na naman, Isabela, na imbag nga malam, nambag nga aldaw, yung FDD, kahan kadagiti iso aminan, nga listeners yo, kung nana ditoy. Yeah, good afternoon, mat ninang Lani, together with Ninang Delmar, nyaman dar aramid nyo. And Cauayan, on the way to St. Clair, Gibang, mat ni Kumari Emma Fernandez. Emma Manuel Fernandez. Ayan. And so, keep safe on your travels, kumare. At kastoy, iti biyag, dagiti kumparim, kiti ka anak ng ni John Mark, when nudo Aldo ti Domingon, and iti listeners, mikit sa basabali nga lugaran, hanga kasla idin nga dito Santiago, te yami. And nasaya at nagbaliw iti ambience mi kon ang arod. And we can reach dagiti daduma pa nga lugar, Rojas, San Manuel, Pabil, Nagbakalan, Oscaris, and tila adda nga luglugaren. Anyway, may sabi nga sunatang isagot ko mat kini, bakit ko takikian na dayo nga sunata kat. And agor katagbiro kakpay nun niya dayo nga sunata. Actually, nagsasauwa lang yung mga ko pa nga nabiro ka nun yung kanta dayo. And once again, ito na opening apo iti Bancheto, iti LGU Ramon, the first Bancheto. We will be performing live. DJ Apo isong antabayanan nyo Apo. Dagiti pagayam yung Idol Jun Seriales and Idol John Mark Pastor. Nga mangisagot ni na dumadumang klase ti sa miweng ni Ayat Ken Biyag. Apo kata, nang kami mampay ti may isang kadaanan nga sonata para kada kayo amin. Naglalo katigiti adati igam na Apo nga minabela. Nga aga giturturong ti right and left kan agpadpaddak iti preno iti tangkay ito. So si Asindo ka man Apo nga mangiturturong kat agan anad ka nga nalaing ta ado iti agayat ken ka na kita ita-drive mo forever my darling, my love will be true, always and forever our love is true. Just promise me, darling, Yes, your love in return. no return, no May exchange. this heart and my soul in What? forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Watching from Esperanza, Aurora Isabella from Ma'am Zenny Pisio. Wow. Good afternoon, Manang Zenny. And we will be performing on December 16 dito Apo Bacnor, Anong Burgos. 16? 12? December 12 with our concert Itanga for a Cause. Tono Webes.
Daya na. Webes terapi datan apo na igitan pa iti civil service dito Santiago. Mati na alaga rod. Madi aka gitang nga rod 11 nga eh, mati. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Derecho Sonata Karuba. Nuwada kaguram in post mon sa inaganampay. Di ka nagpanunot ta pamilyang ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na to sa iparayag mo pa irutan ko mata tornilyum analukay. Dalaos ka man ang tantanangin kung matigtigtignay. Kasaritang latantay tao nga kagurguran unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyep kasama dun makisaw-saw sa kayandat kinabalan. Ay kababain, mangibabain, daitang nga ugaling pati pungtot mo. kinilakay mo din Timpaya kulos maiduling pati pa utang mo. Tagagayin mo din lakit maurayan al-alitika, al-alitika mangirurumen. Nagadot kaguram kaslauram nga agram-ramaram. Taag-rekrut kapay iti kaduam mangikuspil iti padam. Al-aliti ka aduti nasken pakakumikungan makasinga kaag talnakan abak bakatan. No adda al-alitit Facebook ay iyan friend yun ading. No dila taag sardeng i-black monday tat kasaya atanen. Tanuin kay pansinan ni karakarunat hagin lalaing no negatibot comment mo al-aliti ka metten. Ay kababain, mangibabain, daitang ugalin pati pungtot mo. kinilakay mo Din kaya kulos maiduling pati pa utang mo. Tagagayin mo din lakit maurayan al-alitika, al-alitika mangirurumen. Ay kababain, mangibabain, daitang ugalin pati pungtot mo. kinilakay mo din Kaya pulos maiduling pati pa utang mo. Tagagayin mo din lakit maurayan al-alitika, al-alitika mangirurumen.